chagu chut lom ko kamal we ko kamal tel longa chagu cho jel garamam mam tel gonga tel piu gel to chadak pa kon ramamane bia kamal ka Nuer online tv kejan gwasame ngut kan konore raja dana banalat kejan gwasame dere nywaka ne ko kenan lerama kejin ba dere subscribe ko de lere kula shub ko jika gwaz dana shiga break ka thoknath nas en lere banalat kejan gwasame che tanyina sha kwari unitish ka gwasan la yo tin la ngun ka ke la kam ka unity state ka liɛɛth chaje tich ka gwadan chi diokwi ko kurka tila ngun ka gwadan chi ko ten jela dan balinga jan gwasama shalat no shilan ngone re wish ka unity state lan ngone ka unity state ke unity state legislative assembly ka chanka ngwan ke sasday shikaram la rom unishol ko te ka teni te dere ban loshka gwadan ji yo tila jika te diok wiga kurka ka liɛɛth an shal ke krudo yal wutin ka dere jaban kueng ping ka loda gwa an liɛɛth dan la te ka yuro la kam ke unity state ko dong de tin gwe ke de la let de kula lat duno chala do kwash ka gwaza dan shi ko tin charam mo chaje kula shol ramadan la kab yoni shala do tesha me nong spelling mayo legislator ramshal ke David janyak chana tesh ka gwasan la yo tla nywaka tla dogwi ka kurka ke 3% ka gwadan shi ko tin ko shala do atoga ne ka ron kinan daru wal jok e to kurka je rewish ka sa Sudan tla ramshi ka men tech la telran te ramshi men tech ka gwadan la kan otin ka kwa ke lela laske wini en mo shaje tech David janyak ramadan la spelling mayo legislator ka shu kuma mandan en te ka long ka mo shu kan kan kulo nang nyal ka shu akwara la let ke ramala yub yoni ramshal ka malwal shuaje shu shol ko be be jebuloj shalado kene kuskan gwasan la jasa teka yoka la kan oten shalado kan diokwi ko kurka tila ngon ka keten cha community state engo de dwelwal dwelgora de pew to go ke share de ka lat ka dungdo teleme shalat re kant ni dial tinte pin unity state chit ke mayom rup kona gwit coach mayendit Läär ke panyijar ko ka gwadan dan en wiyo taw katin ko tele development ke siang shop cha nyos ni ka kor gwa sedan cha kula tejeno kan yo to la kan woni shala do kan etin la ji wujba la kan tej ni siang la kan kume tej en go kan yote siang de nyak ke petroleum ke liet ke unity state ko de wide jalat kanika mishikan jojo mitala mulat kamo la kana woni cha teje mo cha yu kam nyal je wich dungno cha ja loy ke kume la palkani je ba chu duan pin tel dom le lat ke je allo shinere kon la je wich ke tel bom shigan la ngaju eme shala na walo bikan 3% ke diokwi ko kurka reliet bikan ajektin de kwakton kon ngor ka kwi shop de la let chakan chicken kaleje kasha radian cha la lojba namo jen cha kulo tejena wale en kan yuro to ke sharing e shala do ba share ngwan share ke je ke ba ngong nywa ke je gwada dana sha oil cha je wutin ko gwada shi go ten cha la goro dong de jenyot ajan mi montama char tejemo ke question mo chaje chu kam nyal ramkel ka chu kume chaje gujo be gwada dana lang toton la kana oten ka gwase wal chala do bajalat kelode na me ejen le danan shalat ke kwi unity state ka gwada dan la liet ke 3% la kana oten namo kone dial ko gorko de kan goro gwa an wo kan ti la kana woni ka shushna
ka sha gwad dan la 3% mala je ka liet sha gwad tin content wo ten sha ka ngaj na me je ler dan yi linga jan gwasa me mi jira ma jidit jin bi goro bi jinwa ka ne ko ken ke jin ba der subscribe ko der ler tin kon la non ke ka tungne nas der ka chwalingi ka der notification bell ba der ja twanye ko de ler mi shajab la ke jan gwad la der ke je de chwa shuba ka ji agwa gwasme gorjen o barwani ki information ni tin kon la lat ke bikan shub ka tungne nas ke ye jan gwad lande kon chong tin mi jiram jidit ku janyak ke ku subscribe biya takamal jagu chut lom ko kamal we ko kamal telonga jagu jo jel garamam mam telgunga telepi gel to chada pa kon ramamane